Prieš 200 metų Prancūzijos kariuomenės žygio per Lietuvą maršrutas šiandien vadinamas Napoleono traktu. Šiandien čia susirinkome pasveikinti žmogų ir prisiminti jį, kuris tuo metu mūsų kraštui suteikė valstybės atkūrimo viltį. Kalbės šios dienos jo imperatoriškoji didenybė Napoleonas I. Dear citizens of Vilnius, thank you very much for coming. I was here before, 200 years ago, and that time I was not so happy. I just lost the battle for Russia. When I came here, I did not even dare to pass the gate of Dome. But today, 200 years later, times are much better and happier for me. I'm still alive and kicking, and I'm very proud that the city of Vilnius received me and my crew.